Iha lorong cronoloresing hat bulan Dezembro, Igreja Católica e mundo tomak celebra Natal, ho festa ne Jesus Moris, lori domin dame ba ema hotu atu halotuir. Tuir amo vigário pastoral Wailili, Padre Avelino Guterres, ba jornalista ba remata celebra missa Natal, e a capela Waimanu Boy Wailili sextani hateten, Natal Jesus Honoring Ema, atu halotuir hahalok dia, liu-liu cria domin dame paz e família no sociedade nele. Né? Itu Jesus na Moris. Jesus na ai, Jesus na le. Jesus na Moris ne. Maka kami kita atau tuir buat ni ha karak. Ni halus rot. No bos nyamai ini Natale nyamai ni lori mak. Dame, domi, dia los, buat berbagai dia lori. Maka importantnya madame domi dia los, solo ini kan lori dan mereka. Menyangka di dalam teng Moris ikan yang lain. Jadi mah teng sama ini mak ngatur kata ni hakat hal salva ikan. Ya salva ema, salva ikan lalu sebut dame, domi, dia los. Padre Hatutan, dalla barak celebra Natal ne balung compreende, mas balung la compreende, no sirne bema compreende, hodi ba missa, prepara ne espiritual, hodia kodi sibu maksoin nebe mak moris, ia sirne fuan holaran, mas balung nebe la compreende, hanoi mak hatais fonde, no atliuta mak lori karwa ke ba ia presipularan, no hemutua hodi haluhan maromak. Bibiatan Creida Católica ne hatutan celebra Natal hametin na fatin fier hodi lori domin dame hak solok e a sociedade ne led. None mos lihus família padre mos susu bastrani sira atu halotuir exemplo Jesus ne nebe makharaikan dame nain perdoa nain atu nune bele cria domin haraikan e a sociedade morisi ha paz no harmonia ne laran. José Município Bocau, Emerenciana Pinto, Estel News.